Asante sana mwaithirio mwega wa Meru TV ukambitikiria nkethrangie kugwata geni kiri nteto cia Meru TV ithaa mugwanja naro kuri tariki 16 mweri jwa inana mwaka jwa 2023 nkuruki gakurikira mekuthro gituthingatire ukurukira Facebook Meru TV Kenya, Twitter @Meru TV Kenya, kana kumba kuthro gituthingatire ukurukira website yetu ira ni merudigital.co.ke rietwa ukambita Gloria Mwirigi na ankiambiria na jarajari kiti gukinya kirimetha yetu ienteto ni ati arimi ba kaunti ya Meru ibacoketie inkatho inene kiri thirikari nene ni ontu boko ba fertilizer ya maguri janthiri bombithite kwithwa bari na maketha ja maingi irimene riri athira nkuruki bombite kwithwa bakiuga igita rionthe ria bethirite bena marima batona urimi bungi bubweka na bwina umithio ja bwakimira giki nkuruki tukiaria na Agnes Bundi gukurukira metha yetu ya nteto Meru TV no mbite kuthurwa agitariria urombite kuthurwa kirima ikwachibia ithungu na komba kuthurwa akigwatithania maketha ja manene. Mwandiki wetu wa nteto Wastera na gututariria nkuruki ni ba kaunti ya Meru ni bagunikite bukatha na maketha iri mari na gucokia nkatho kiri thirikari nene ni ontu bwa mubango jwa fertilizer ya maguri jarinde. Nimeshukuru sana kwa serikali sababu ya hii fertilizer wametuletea. Ntorene ya Mbwenjeru gicigo mbunge kiimenti ya gatagati kaunti ya Meru no tugutirimana na Agnes Bundi uria ni murimi na guturiongia mundene jwawe jwa ithongo. Nyuma ya ndionga Agnes na theretie miaka yao kanyuma atakana gukujira urimi buri na umithio muthemba jio. Bereni mimi nilikuwa napanda hapa, hakuna kitu nilikuwa napata. Sasa naona mimea ikiwa mzuri. Akiaria Agnes na atheretie kurima imera mwanya mwanya mundene jo na tekethe kinya kabeno nandi ni murimi ari na nkeru atithe kathanda ndigo ni ontu bwa anjara ithirikari kiri katheti ka fertilizer otoboria butumite akambiriria akurira na gukenera urimi bwa njara ciawe hamu nerigirite maketha jakatha ja ithongo kuma mundene jo. Ethenya riu Agnes atithite gikeno kiawe kuthingatira maketha ja kimera gia mpempe hamnombite kurungamira mabataro ja muci jwawe ategutegi iguru mtu kiombe no uriko arimi angone ya kunyagaria na kuanika mpempe ciawe na ma ukembu bwa uthio na nkeroni okuje bwa kung'ana ati Agnes ni murimi ogukwenera urimi bwawe. Bereni dukani tulikuwa tunanunua 6,000, 7,000 na sasa nashukuru sana kwa sababu tuna kilo 50 tunanunua na 3,500, hata saa hizi tunanunua na 2,500. Mairinka yake kumanja kwa Agnes ni otugutirimana na Joseph Bundi erekerete mundene jwawe jwa mpoka aja Bundi hari miangone ya kurimira kimera akiawe na arambiriria gutariria gikeno kiawe kinyawe ne erigirite gukujira na kwararamya nchuku yawe na maketha jairi mari akiuga kamoka maketha ja ni mboreo ilia ikweje na ni thirikari na mari jarinde. Na mimi nimelima mboga kwa miaka mingi, lakini fertilizer nimeanza kulima naye nimeona iko na faida kuliko ile ya mbele, na nimeona inakuwa kubwa sana nikitumia hii fertilizer. Agnes Bundi haratariria ati atwire kurima munda jo ende maketha ni ng'oro hindi kagite gaka na kwirigira kwaramia nchuku yawe. Bundi aja agitariria ati fertilizer iria atwire kurima nayo yendagwa ciringi 6,000 no nyuma ya thirikari ekweneka maguri hera kinyo ciringi 3,500 nirio urimi bwawe bwambiritie gukira akiuga hari na wirigiro ngarama ya urimi ikena mankoroki na kwararamia urimi bwawe na nyuma ya thirikari kuga fertilizer iji ikagurwa na ciringi 2,500 nkunia ya kilo 50 aja raidorate hari na mubango jwa kwambiriria urimi bwa ithongo. Na nimeshukuru serikali sana, imesema itateremuza bei ya hii fertilizer teremuke mpaka 2,500. Nyuma ya kurionga nkoroki gicigone ki kia ubunge kiimenti ya gatagate turatirimana na murimi onge njorua Purity Gatweri ari mundene jwawe akiraitha kimera kiawe gia mpempe. Gatweri na waratariria gikeno kiawe na gucokia nkatho kiri thirikari. Twashukuru sana serikali sababu
wakati huo mwingine hatupatangi fertilizer ya kulima. Kuringana na Gatweri ni ati karari kabari kanene kugurene gwa fertilizer na akuriti urimi bwawe no nandi ari na wirigiro bwa kuona umithio urimine buria hararienda kubwerukira. Akiuga gukurukira murandi jwa fertilizer akararamia nchuku yawe na kurungamira mabataro jawe jakemuchie tamuchiari. Gatweri nongerete na kuga ni gukurukira murandi jwa muthemba jo kiri arimi thirikari yomba kuinika ngarama ya utoro iria itite na mbere kuongereka nthiguruni ya Kenya na aria akathite thirikari nkroki ni ekuinika maguri ja fertilizer kuma chiringi 3,500 mwanka 2,500 akiuga ni kiguni kinene kiri murimi. Naona maisha ya wana Kenya watakuwa at least yameenda chini kidogo kupitia chakula kwa vile hata sasa imekuwa ghali. Nawe Caroline Mureithi uria ni afisa wa nchuku ya gwikabia kure Bibiu Mumiru augite arimi ni bambiritie kujukiria urimi na urito kuthingatira mubango jwa thirikari nene. Augite ni bethirito bakiamukira fertilizer kagita kariona kumenenkanira kagita kario kiri arimi ni ukenda kuagirithia urimi bwao. Wakulima wanasema iko sawa juu ina improve mazao yao. Nkoroki Caroline naugite kuri bamwe bantu biombe bambiritie gwitua mubango ni jo na kwambiriria kwenderia arimi mbolea mburi na nkunia bagitwa ni fertilizer na kuri arimi baimenyere miangatene yantu biombe ba muthemba jo amne arongo Antonia bagore fertilizer ubichine chia NCPB Meru. Kulitokeleshea Kateos wenye walienda wakakuja na manywa ya mbuzi wakaeka kwa ngunia wakaandika organic fertilizer, so wakauzia wakulima. So vile nataka kuambia wakulima wasindanganywe huko, wasindanganywe na Kateos huko kwa manduka. Eri mtu akuja kwa Serious Bund hapa anunue mbolea. Na mane magukurukira fertilizer ya maguri jande arimi bari tayari kurimana maketha jaimera jakongereka nchukune chiao na bo ni bugatuma ngarama ya utoro okwina majande korone ya Kenya. Kiripotera Nteto cia Meru TV Deako adietoa ni mwirigi wacharite. Na tugitigana na ripoti ya mwirigi wa Charity twitite na mbere ya kari na tori bantura chia kiguru na thimba kanuni ya Igembe South ibo magarite na kumeneria mubunge wao John Paul ni ontuba gutejaneria mirandi iria yambiritwe ni mubunge wao Kabere Honorable Mithika Lintori bakejana kwangerekano daracha ya athimba irabombite kuthwa ikiambirirwa au Kabere lakini John Paul atethra ki miringithia no ndarika imwe nkroki bakimeneria na kugandara cha iji ni twikite gicitho kiamba na kinya amaramari. Mwandiki wetu wa Nteto Murithu waba na gututariria nkroki. Akari na turi bakuma Igembe Legaiti barekana kura kwijikeneja Igembe South ni baumirite na kugabo ati mirandi imwe ira yatigitwe ni ura wario mubunge wa tene wa ijikeneja Mithika Linturi mirandi iji nitejaniriitwe na igatigirwa jasi yati loka tuka opueto yare ora ukuma akadiriria project jasi yare ile project jasi yati lo mete ko to abuthia akari baba kiaria bari ndene ya thimba ni ndene ya kanuni wondi ni baugite mirandi iji imwe jandarasa ire ciambiritwe ni ciatiganirwa o ara Linturi aitigire bakigwetana marietwa cionthe bakiuga gandarasa iji ciari utethio muno kiri akari na turi barutene ruru rwa Igembe Legaiti na ruthingo rutwererete tukurukia John Paul eya batu atwakira ndarasa njia ene na ya twamurere twe na beto barakiokira bekuluka na batu kinya na beto kwekana ko getirete aro ya mwanka tukawatira boriti no ntuba kwethira ndarasa yeti akibweya ndarasa ene antu bakioro babe ya skuru athimba ana beto antu bangai antu bakuma nseme bonde ni babeyira nya babenda yemira ana beto bonde to bathia tara betete skuru no ntu yara beta tha ko mine yele to yana na bona tosh kenda bateka batu imikorera isitha ruthingo ne ruto atie so ko kombeka abati ko yamberinya umeri ile yeta athira ndarasa na inyengira cio ni ya kitumba kwangazia no ntu imuciende ibyo ntu kwangazia ndarasa na inkora ni post direct mingi muno kitwana twetu na nyanto banene no ndo agwithira ndarasa raro rumbite muno nyamuntu muna atunira au atuteanire pio
na tendrasha yake tomba ko dato kite tara ko ndrasha mo kanya kanunu andi yake na nya adro ko na ko ndrasha yille ko ndrasha na ke daniro ko ndrasha na ko mutonge na ke anda na ko ndakasa na ke olu yo ndira mithe ka ke to 17 bera ta kwa seneta dasi yati lo ka tuka opu to yare ora ukuma akadiriria project dasi yare na ndiba kuria mubunge wa Rutero rurabikeja John Paul Mwirigi nikenda akomba kuthirekeria mirandi eje mono ya ndarasha ici nontu ndarasha imwe ira ciatigirwo cia marinyani twikite ugwati nontu bwakire antu baria bagukurukira o nontu bwamba ikandarasha ike ya wakwa ri nontu itukuigua tura ingi cionthe John Paul na kwedia bu John Paul akedia bu lakini ya thimba iyaka tutengere tutaigua sauti yake tutaibunya muruke wawe nya tugoria antu ingi bomba kuthira benture ne baba ingi batamuona kumare ya kiromba kure ciita kabulana tutamuona twi ndio kumonga thairi une ntubwa kunga na thu nyethetiru tukuria riu neye abuite ndarasa ii ndarasa ni aere kisi ndokamba nja weje ndiro tona bravo ya babe rundu ndarasa so ano ambabe ya wiziza umete njenjari ne wane tenje wakujo ya thimba ogaibwo maro wekirwa ngeta thira gwitu cyo bwara tutwita kwa tuika thai ba tu ini aere yo insecurity ni aere social insecurity so bra tumbo molomba ne na mabui na so antu bake bebo moleke luthingo ki tuito kukibyanu mete na ogilita mogela yo ngino kona bwo akora kwitite kana ya twakira ndarasa yo te bonge taitia bu akare atothitheria no tuwi mwana wetu kia yetu atothitheria tesa kwende kwe lazima mwana muko ngemene ya tumuini kanyira kaina simu ene Murithi wa banki ripotera Meru TV ku Majamirigoni ya Igembe Mawa Mwarithirio mwega wa Meru TV Tharaka Etha Gichwiri eri kaunti-ini ya Kitui bombite kuthura ba kirotha kigomano ya kuonania ndwimbo cia tene nikienda gwitana nthukia na ndima tujegie gintwire kigomano kiri bombite kuthura giki thuranirwa kiri riri gitare ya mbere buru ni murungamiri wa wandi eji ura wijikene ja uthengi ndagara mwandiki wetu wa Ntito Ndagara waigona na gututaria nkuruki Negitare ambere buruki athogia kuonania ntwire ba mutharaka kira ruthikite kianini ya kanyangia Tharaka Etha Gicho kaunti ya Kitui na arantu kuma ntere mwanya barekinyetie bantu aga kuona ntwire bobo ba mwanya are kundi kathomba kuma wandi ya Tharaka bila chindanaga mundi antu bako bara Gicho bantwire roma tukomanite aga ngongo na ngongo antu barauma bo Kamaende na Erira antu barauma bo Gatoroni na bonto weto Kandongo anto barauma Gakombe na Keimore Nkoru na Arankoru na Iti na anto barauma bo Gachigongo na Chitungu ende barakoma na gama komaneroni manyambura chieto makiodero erigere ni pena Kevin na tabranda bweri ende murengo ndagara bwera gakageta gaterenga na Ikanonko wotie motega tadongolera Iza sawa Nanga mwera maendeleo ita Kembu na Kembu kedia wa Konyompora ene na mwera Kembu kedia Gampora ikwagia Muringi okaroma kadanjo karinga Kembu ke kwangwa ama namna gani na maendeleo mara Gicho matwere matakwangwa imurane nkere maendeleo mara Gicho Muringi na Muringo maendeleo mu matwere kodintongo ta Kembu kadanjo karwane nkere geta gaterenga MC wandi ya Tharaka Etha Gicho muthengi Ndagara kigoyu ni mwambeire na bakathi na mbere kuruthagio ntuge kegwa kira mwanka nonto bakarega kurutha oki Tharaka gikariganirwe kiririkano Etha Gicho imugongo wa Tharaka orotura gekamba Nyambrino tukanira kwirira kira mwanka ama namna gani Nyambrino poyete aga nonto okongwera tobeto Etha Gicho tio gotwe mugongo wa Tharaka otoraga ekamba ria Kitui na tukarega kwirira twina ngwataniro ya kunyita antu bantu amwe tukariganirira rwani rwetu Tharaka sawa Chiaro chieto no mwanka imenye nana beto babamiro bamenye torearia Tharaka tokaina nyembo chetu cia Tharaka na tokaria interview tu ya Tharaka na ikyo geto mitoreaga mundu imambura mara marete gitu intongole kathomba ria waziri wa ntwire kaunti ya Kitui Phoebe Mutemi I'm so happy to be here today. Nimefurahia sana. Even before the performance I'm happy. My name's Phoebe Mutemi. Waziri wa Culture, Gender, Youth, ICT, Sports and Social Services. Tulialikwa huku na tukasema lazima tukuje because we should embrace our culture. Ama tunasemaje? We should embrace our culture. Sababu sitaki kuongea mengi. I want to welcome them home and I declare
this cultural festival officially open. Mwekuru wa Senator wa Kitui Mary Wambua orara kinyetie bantu aga. Niko na furaha sana kuwa na nyinyi hapa leo, na mimi si mgeni huku, nimekuja mara mingi. Nataka kuwapatia salamu za Senator Enoch Kio Wambua, mtazipokea. Majina yangu ni Mary Wambua, mimi ni bibi yake na nimekuja kumrepresent hapa leo. Nataka kudeclare Tagishu Cultural Festival officially open. Keri Potera Meru TV kumadara kia Tagichuri toka mbeta ndagara Waiguna. Ibuga sana muraithirio mwega wa Meru TV report ya ndagara Waiguna nero bakuthura gitu kinye muthie Joante dushitu thamo wanje chenaro ithira wina kagitaga kegari toka mbeta Gloria Mwirigi. Battery mwana misheni na Christopher Mary Mother of God Mikindo de Catholic Parish nebo kugua togeni kiri mambura jia kukongwera miaka igana rimwe ya witikio bwao tariki 19 cia mweri jo mwaka jo kiatho kigi kambiriria na mise marumba kieninegia kanisa eu Mikindo ritha inya cia rukiri na nyumene gukethirwo na kurugurwo kwa Mount Mary Shrine ndunguru wa uria wari muskabu munene Salasius Mugambi marumba na gukinya gwaku ni onto oborigitumi na bwagoteka Joni tukongoire tore amwe. Amen, 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 hallelujah, Bwana Yesu asifiwe. Mbagayo 11 kamustari kamirongo iri na inyanya rututu rwa motha ndugatwira atiri ejeni kiri uni bwe na mirigo emerito na ni ngomba kuthwa akibonekera kunogoka igitariri gutina kuruka rungura riowa Jesu Kristo nawo gweta kiriwe nikena komba kuthwa agigukamatia mirigo yonde iragwithirite ugikamatana nayo emerito ufanye imara agano ufanye imara agano Bwana watanira na oni dene ya mubango joa metameta ntuko chonde cheki